Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabatku semua dimanapun Anda berada. Sekarang kita berjumpa lagi. Hari ini kita memasuki jalan tol reformasi. Dan ini sahabatku, pintu pertama di jalan tol reformasi Makassar. Baik teman-teman, kita bayar dulu. Terima kasih. Baik sahabatku, sudah selesai pembayaran pintu pertama jalan tol reformasi Kota Makassar. Sekarang kita lanjut, sobatku, saudara-saudaraku semua. Jadi ini jalan tol di suasana pagi hari, arah menuju ke bandara maupun arah ke berbagai daerah. Sobatku semua, jangan lupa bersedekah. Mohon dukungannya channel saya, Sidindren Channel, agar saya tetap selalu bersemangat membuat video tentang mobil vlog dimanapun itu. Baik sobatku, saudara-saudaraku, semoga sehat selalu bersama keluarga. Itu harapan saya selalu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dilancarkan rezeki dan aktivitas kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu sobat-sobatku, kita nikmati sama-sama perjalanan ini di jalan tol reformasi Kota Makassar. Lanjut. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Baik saudara-saudaraku, sobatku semua, terima kasih sudah menonton sampai di menit ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa terus dukungannya, sedekahnya di channel saya, Zidin Ren Channel. Baik sobatku, saya pamit dulu. Kita akhiri video ini. Saksikan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meant to be